Jadi guys, saya akan membuat prank kembali prank bahasa malu. Ambon, yes. Ambon City. Mister. What's your name, mister? What's your name? Stefan. Stefan. Ben. Wawan. Wawan. Ya. Wawan. Pantar makan sahur. What? Yes. In English. Go to Ambon. Ambon. And then go to Makassar, Bali. Bali. Yes. Bali. Denpasar, Bali. Bali to Indonesia. Beli. To fish the girls. Mangail, Batua. Batua? Biasa ketemu Batua di Pantai Tita. English. Yes. I'm sorry. Bali, Tuesday. Manger, c'est bon. Il a fini sa prière intérieure. You know Island? Bandanaira. Bandana, yes. You go in Bandana, yeah. I'm to no. I We didn't go to I. No. I. We go to Bandanera and we go to Hatta. Hatta. Not I. Stay to Hatta. Stay. Yes, No. one night. Not I and not Uli. I am I. Yeah, I understand. Buat picture. Merah putih. Putih. Merah putih Indonesia. Merah putih, ya. Indonesia, Merah merdeka. putih. Kau lihat aku di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Berkali-kali ku menghubungi kamu, berharap kau dan aku cepat bertemu. Jujur aku Dokter. No, not daughter, sister. Sister. Mbasa. Saudara perempuan. Indonesia. How would you say? Sister. Nona. Nona? Yeah. Nona? Ya. Brother Nyong. Nyong. Nyong dari mana? Nyong sing makan papeda. What? Papeda itu makanan. Yeah. Yes. Maluku. Maluku. Yes. Maluku. Papeda. Bandanera South. Ubi bahasa Inggris apa? Ubi bahasa Inggris Kasbi. Maman et tous les enfants qu'elle a fait.
Yeah. Good sunset. Sunset. Yes. Itu yang orang bilang batatas. Sunset. Batatas. Jangan lupa untuk di subscribe.